Bekungafika mina sengicabanga ukuthatha vele saluba ngimakuhambe khona. Fikile, there's this other time sahlukana yabo. Wakhala kunyembeti ya mina bengufakele nale mali yemali ngithi ngoba sengihamba. Ngoba sengihamba no choma, ayifaki. Masosikazi ngidobona ngawe ifaka kimi. Moya shopping mina kusasa. Yayisho bona mjolo kuhlungu njani mase ufika lapho stage leso ukuquka nenye ibhari lengabuyele emuva. Exactly. Yeah. So mara vele kuhlukana kwethu ngelegcini ayi. Bengasasimnanzi, yabo. Nethembana bengasekho ayisikahle relationship lengasana trust. Yes. Ngoba uthi uhleli utipude ukuthi mara ukuwendani umuntu uneke phone. So uthukile ukuthi hayi ngabamba iphone sekufuna ucabanga. Yeah, relationship nje lesimnandi. Na ugcine sokugucuka lihlanya nje. Thola so unzinza ngabhacini. So after grade 12 ithini impilo yaPriti? Okay, 2017 ngahlala, 2018 ngahamba ngayiTVET eBarberton. Why Barberton? Because bangithatha khona. Oh, because of the agriculture? No, not really. Bangithatha khona ngazama nalalikazi even nasport vele yashe ngiyaduka nehlahla bangithatha. Ne. Yes, bangithatha eBarberton. Nje uhlala eBarberton wena? Mara every weekend bengibuya. Ngihlala Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ngibuya. Yeah. Friday ngibuya ngihamba vele bengihamba nemapimahla. Kuthi ngibuya ngalalikazi. Weekend do washa khona. Lena ngohlala esikoleni phakathi kumbe out of campus? Out of campus. Hey, Barberton vele Barberton kufana nase bazingu Witbank. Basho njalo but not every day phela lapha. Angathi experience ngoba bengibuya every Friday. Sometimes bangadetail bebatla kutongilanza vele. Okay. Vele kutongilanza Friday athi. Ngakawala imoto le Hilltop. Hey. Yeah. Ne. Say bufunza yini? Ngenda financial management. Je wena ukahle nje. Etimalini. Yeah. That's why una urana amabhuku akho nyalo. Yebo, ngihlohla imali wena ngibone. It's for how many years? 3 years. You ufunza for 3 years there. Certificate nyalo. Ngasheshe ngabuya. Ngabuya ngiloku ukugula sesiwama ngithi. So remember my elder sister naye usesikolweni. So ngathi mina I can still go back when avana uchubeka ngalapho. I have to take care of her. Azange to complete. Till today. Oh shit. Mina ngabuse bank. Impilo njalo nje, yeah. Lokho about everything happened for a reason. For a certain reason. So when kusikhathi sakho ukuthi ufuna ngidrope out for njengoba wena sokukhulile sokufika le stage leso mawuthi uyibuka yini leyo impilo leyo mawuthi uyibuka ufuna kwendeke nje uyibone ngakhona. As I'm saying ukuthi everything happened for a reason. Ngisho nabo hleli phansi mase analyze because ubhizi ngetemali yaso sibhizi ngetempilo so uyahlanganisa mawuthi analyze ukuthi befuna ngimnakekele sesiwami. Yeah. Bayatona yena ngamali. Ne. Yeah. So seswa wagcina angasabi khona emhlabeni. Athi no more school. Ngazama so uyabo ngathi ngiyabuyela bekuningi kakhulu befuna ngicatch up noma ngathi ngala khumbula ukuthi ngisele emuva ngala ufuna ngiye phambili. Yabo ukuthi bese noma ungazama ukuthi ucover lo kwangala ngalana ke kude la bengocala phasi ka A futhi. Bengaqaleka. Yo. That's bad. Uthi papa mfundisi. Dale isigebengu. Ngibanga isigebengu. Nawe nithi ngiyabuza. Innocence mina. Hawu. Siyongijinjini. Azozumpriti. Priti. Priti innocent. Kamba wena mntwana? Uyawuna bo goalkeeper masona. Laba strong gabi. Hey. Uputa nathatha imbida letingaka lwana. Hawuyakunatha. Yeah, uthola kuyimbida phela ngokwabo nje. Bomana. You're not ready. Phela niyakuka Priti. Siyakuka vele. Mfati ukhula fast nima certain ages mase ufika kuwo ukuthi bathi mfati wathola umntwana ngasikhathi leso uvamile ukuba ingubela enyalo ngokwini. Ne.